ole voin October ni kwa zirtop ni kan lo thlang le ta sarte ya kania ka channel min thir saka min subscribe sak tu zong zong te in hena lom thu ka soya la subscribe lo ten khong ai taka min lo subscribe sak turin pangen cheu ane Longklai district thu thar ber ber ilo hria zel theinan notification bell kha ilo met ke bok don ya vena hian covid-19 chungchanga Longklai district din mun thar ber kan ngai tha anga choba ka chuan district thu thar dang omte kan ngai tha tel bok don ane ole tuna chuan covid-19 chungchanga Longklai district din mun thar lam ber hetiang hian lo ngai tha ila state pon atonga Longklai district alo ho le lo lut covid-19 sileng laka film kurthila government quarantine facility le home quarantine khong ran mek zat hi voin kaidar nga theng khan mi za somli le pali ania anjinga mi za le pali chu facility quarantine nin mi somli chu home quarantine anni voina state pon atangin mi som le paruk silong atangin mi pariat kolkata atangin mi pali le assam atangin mi pali te lo then belin medical quarter sa mi som le panni le tourist lot sa mi pali da ania tourist lot atangin khung san hun bi mangzo le result negative mi pani chu atir an bok ani Longklai athunet mangin sample zan hi somret le pakwa le rapid antigen test mangin sample za somthum endik ani to test result set to china positive case samsari le pakwa mu chu ato nin enkol tam somli le pakhat anum to enkol lai mi somthum le pariat mi pa somthum pasari le mi chia pakhat tuna hian anam meka chung mi te chu covid care center da nin an khise na din mun vil rang ania ngai tu om anam lo ani tuna Longklai district ka quarantine din mun hetiang hian lo ngai thaila tourist locha mi so anam meka pwdib ya mi pali anam mek boka medical quarter sa hian mi somnga le panni anom boka covid care center hian positive case vek mi somthum le pariat en kolmek anni heng ba ka hian in lama in khong rang home quarantine tuna hian somli anom mek bok ani tichuan tun din huna covid-19 sileng mek awanga Longklai district chunga khong ran mek zat hi anwa in zale somli pali anni setu te he ka channel hi min like saka min subscribe saka notification bell melo hla sak turin paron ngen che ani October ni karkalta zirtop nia hontak faina hapta man meka wen khan Longklai state sarkar department then khat to chuan omni khamin office le ache vel ti fai natang an thoka wena natang thok office te hi fiat thei china DC office DRDA office taxation department office HNVT department office le BDO office baka CJM office te nin heng office te hian faina hapta den chena in elna office fiber loman lak tumin thei top an chua natang an ne wang hian pon lammi dor thei anni lo thu an tar lombok ani Longklai faina hapta man ani chung hian in elna sang office fiber zirna in fiber hotel le restaurant fiber le veng fiber ate loman siam ani dona heng category sang te hi district level committee chuan endik tu tur arwat vek to result ero chu kumthar January ni somni le paruk Republic Day man na puan ani yanga loman po he huna hian sem hal ani don bok ani voin khan pro sanga rote tian ko power and electricity department a MRA thok kumin September ni ya current man wanga boral ta chu National Trade Union of Mizoram entum PNE department Longklai ten cheng singa in anrala rala in khom pro sang ate in sitang pui kho an hi pulal fak zola jai PNE department chuan kai khoi in chung ko ta na tong trai sakna pulal tan zola driver PNE department chuan ania pitang moi PNE department staff chuan ralna paisa fai cheng singa chu pro te anu pui piwan lal moi hena a hlan ani he huna hian pulal fak zola chuan an tho pui pro te
hun lo taka an chan ta chu pui an ti thu sain PNA department hnuai thok zinga mirin om le taima mani nangai pui mo thin ani thu sain anuna en ton tur tam tak thok tu te point an hmu thu a soilang bok he huna hian chung kolam atanga thu seite ngai thak nin purote thona department ten an chia to chungchanga tun hun thlenga an ngai sakka ralna poisa tam tak an pele zel chu lomom an ti thu te department na an pu ber thlenga an chung ko an ngai sak em thin chu lomom an ti thu ngai thak ani bok purote hian komin September ni hni khan chon tlang puya transformer chia asiam na lama electric in aman pala anun chan man lovin aborala September ni thum a khan si tlang pui than mola William alo ni to ani voin nia rana hun an mana hian department lama tangin thu seite ngai thak ania trai lama purote te chung koina janri an bo sai sak chu hlim takin an kil hong hal bok ani nimin khan LADC hnuaya social welfare department chuan lairama da les home tran puina cheng loi khat an peya he hun hi puel lom kima executive member LADC social welfare department changtu chuan telpuin tran puina paisa hi home superintendent pilinda lanun pari fan chun nena alana pulom kima chuan lairama da les home a hian no pang enkol tu mumal omlote chung ko har sat na sang awanga da te no pang piang lim atanga kumsong panga thleng te po an lom to thin heng nu sam ina kal hian ril ru ngai tuana an ti thui hle thina ni tin he kan rama nu sam in om chun lairama da les home hi LADC sarkar chuan angai sak em a athei anga tan puina po lo pek to thin ani atia a sei zel na pulong ki ma chuan nu sam ina thok tu te in pek na chu ro puya ti thu sain pathian rom bol na ro pui tak ani ti hriain volunteer a thok te po tam tak an lo om thina mani sin ni hau lo mani fa ang tak taka en tu te hian fak an phu hle ani atibok he huna hian home superintendent pilindai chuan lom thu sei pain LADC sarkar in lairama les home angai sak thu sein chanpuina tam tak an hne na tanga an dong thin chu lomom ati thu a soilang bok tun din huna lairama les home a hian no pang som le pali an meka thok tu hi som le panhi omin an enkol zinga no pang ber hi thakhat mi ani lain au pa ber chu kum som le pangami ani thong